88.4 FM. Sikhumbule kuphakameni. Kwinanda 88.4 FM. Masibingelele nanda 88.4 FM. Awu sekubuye kwathi kholokocho ogesi la ekhaya kodwa ke sesiphinde sabuya futhi emoyeni. Siyathemba umlaleli uyasizwa la ekhona kuneyinkinga zogesi bakwethu kodwa ke hayi kusheshe kwalunga kuyasho ukuthi nanda 88.4 FM inento zakhona ekwazi ukuthi noma ukuthi golokoqonga la kuthi kuyacisha kodwa ke inanda 88.4 FM ihlezi isemoyeni ngaso sonke isikhathi ngeke sihloko siba nenkinga eyodwa njalo bakwethu hoyi cha sesiyazazi lezi zinto njengoba bese ngibingelelile ngaphinde ngasho ngathi sinomfundisi uJS Mhlongo sinaye emoyeni namhlanje sikhuluma uhambo Lomphefumulo sikhuluma sithanda ukwazi kahle ukuthi uShembe wayitheni wayithe uShembe uma sisuka la emhlabeni usuhamba umoya uyaphi umoya uhamba kanjani umoya umphefumulo uhamba kanjani kwenzakalani siyapi sizodlula emhlabeni sibuye size la emakhaya noma sidlula emhlabeni siyapi kodwa ke ukhona umfundisi uzosithatha sibeke kuleyo ngxenye leyo ukuthi kwenzeka kanjani sizombingelelisa nje khona manje umfundisi bese sikwazi ukuthi bese sihlala phezulu kwalo ke udaba lolu esihlangene ngalo mfundisi wenkosi amen baba amen siyabonga hayi kwathi ngce uyazi ke ukuthi ke ugesi siyakalelwa kulezi insuku sithi sikhona akube ukuthi nya hayi la eMaritzburg basidedelile hayi siyabonga hayi usungaphinda ubingelele mfundisi ake ngifinde ngibingelele emva kokuphazanyiswa imoya ngoba sifuna ukukhuluma ngayo zamukula nathi uNkulunkulu wasekuphakameni ukhona ngibingelele ke kuphi nakuphi la kufinyelela khona iphimbo lenanda FM 88.4 siphezu ngaqhube noma ngingekho khona ngiseMaritzburg kodwa namhlanje singena kwemoya ke ngithi ngiqala ngifunde isihlabelelo 23 kwezamaNazaretha esithi inkosi benguluthulu kakade ngathathathwa emhlabathini ngafakwa ethembeni elihle elungumoya wakho angikwanga ukhula lo lenginalo namhlanje amandiki namandawo ikona ukufa kwabezizwe Nkosi yandisa izibusiso phezulu kwegama lakho lodwa kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngikuthanda uyohlala phakathi kwami namhla ngiyakuthanda Nkosi khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami ngithangidlulela ngoba ikhuluma iqede lesihlabelelo sikaShembe 23 ikho hlale sikhuza labafana abathi ngamemeza ukusuku nemina ungizwanga ngani sizwelalana uzula zwakale phambi komsindisi ngoba ngaleso sikhathi uyithandazela ukuthi uzula zwakale ngoba ngesikhathi ethunya wethunya emakhosini akaZulu usehlabelele leso sihlabele kuzizwe nonke lalani kodwa uzula zwakale labafana ke sebevele basicule nje behambe bawuphuza la kuphuzwa khona utshwala kudanzwe nabantu bomsakazo beze bethi kwanyakazo 14 kwanyakazo 23 unyakazaphi ngoba uShembe meqamba lehlabelelo zafika nezingilosi ayifikanga nabantu manje nake la sithi ithi lencwadi Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho iyephi indlu kaNkulunkulu indlu kaNkulunkulu imizimba yethu ila ihlala khona umoya munye okufanele ungene kuthina umoya owafakwa uNkulunkulu kuthina umoya oyingcwele wasezulwini akuwona umoya wabantu abalala othulini bangafika uNkulunkulu ngoba ubone
ebuya nje ufuna ukuzongena kuwena ingoba akafikile la kiwa khona bese kuwena ngingenwe imoya lemoya isizokwenzisa imisebenzi ayenza maya ethakatha uzothakatha bese siya kumuntu athi umuntu yamkela abadala ingakho-ke inkosi yasekuphakameni ithi uma ungenwe umoya wobungoma munye umoya okufanele ungene umuntu akuwona owabantu bakuba abangafikanga ezulwini kodwa umuntu akabelwe emoyeni kaNkulunkulu njengoba kukhona abantu okuthiwa bayathandaza banikwa amandla uNkulunkulu ukuthi bathinta abantu baphile abangeniwe ngoba ungenwa kuyinkinga umuntu okungenile ufuna wenza izinto ezithandwa yena umungena yeah mabafuna kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbuli noma ohlola imhlola noma owenza imilingo noma owenza isiphonzo noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilona lowo ozenza izinto ezisiningiso uJehova ngenxa yaleziningiso uJehova uNkulunkulu wakho uyakuxosha phambi kwakho mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuba lezi zizwe uyakuzidla kuthiwa zona ziyayithanda imoya kuthiwa-ke masiphelele kuJehova ekengibuyele endabeni esemqoka kakhulu endabeni yelembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha usikahle udume hlezi kamenzi ngikhuluma indaba yakhe ngoba sike sakhuluma ngesonto khona insizwe ebuzile kodwa ngiyafuna namhlanje ukucacisa lokhu ukuthi asoqaphela indaba kaSolomoni nokuhlakanipha kwakhe sibheke ukuthi yini eyadala athi ingane eyakhe ukuthi ayingathathuka yeah kuyona yabantu saveza mzwane ithi manje yaseverele umngcele umgwaqo savuma sathi umngcele umgwaqo sasesikhohle ukuthi kuba kuthiwa umngcele umgwaqo khona inkulumo kababa mkhulu uBhombela isitimela samapondo ethi mebuza umlungu hlembe pho wathenga indawo la kuzongcwatshwa khona abantu kanti wena uzele kuzophilisa abantu uthi-ke ubaba mkhulu uBhombela isitimela samapondo uthi leya ndawo yokubeka abantu uthi ngenzela ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mayifika kumina ethi hlembe apha amathambo abantu abahlubayizayo lokho ngababheka bezayo manje-ke kunini la kufanele khona kube khona umuntu ofaka umNazaretha omhlophe abesethi iNazaretha nelungelo lokushiswa uthi uBhombela akasho ukuthi ngiyokhomba umloda uthi amathambo abo ngiyowakhomba ngithalele lapha kuyobe sokufika isikhathi sikaDaniela sikahezekeli la athi khona amathambo hlanganani akasho ukuthi umloda hlanganani amathambo ayekade negazi elinomoya oyingcwele hayi umoya wabalele othulini lomhlaba abangafikanga ezulwini elinomoya oyingcwele lawo mathambo kuthiwa unyakaza ingakho ngoJuly siya kabheka bezayo sisuke kulonyanga amathambo abo abantu abalala behamba kuvuka nathi kulala nathi nasesabatheni bayavuka ngalelo langa ngifuna ukuthi ke ngendaba eyodwa labantu abavuswa ngoba belele omunye basuke belele emathanjeni nawo bawuphatha kahle indlu kaJehova kwimizimba yethu ngoba umoya kaJehova uhlala emathanjeni uziyolala ethuneni ukuze makufika isikhathi sokuvuka ngoba uma kufa inyama ibuyela la saqhamuka khona njengoba sithi ihlabelelo ngathathwa emhlabathini ngangikuthule kakade iwona-ke lo moya ovusa amathambo bese vuka ekhombisa ukuthi lo muntu bengiphethe kahle ake ngiyifundeke le ndaba ngolunye usuku inkosi yabe ithandazela igule eginyezini ekuphakameni bazodideka abantu
abangazi eGenyezini ePhakameni ngoba khona indawo ukuthi eGenyezini eTransfit bese kuba khona ePhakameni eNanda namakhulunywa ngeGenyezinye kukhulunywa ngendlu eround eseduze kwaseParadise eduze kwendawo enkulu ngoba asisho asichazi le ndawo ukuthi khona bani eduze kwalapho kuneParadise mungena etsheni elimhlophe udlula indlu kwakamfundisi uNgcobo uDen udlule indlu yenyanga yezulu bese ufika eGenyezinye ilapho ukuthi ingane emekade ishaya insimbi zithi inkosi usuphakama kanye nabaphakathi kwabo bese ingena khona ziyothandaza leyo ndlu eGenyezinye inkosi kuyayithandazela lapho kwabe sekuvuka umoya wedimoni komunye wesifazane wakaMkhize kwathi uma inkosi imthandazela wavuka lo moya womuntu ongasekho wendiki wakhuluma kulomfazi yabuza inkosi yathi ungubani wena okhuluma esiswini salomfazi waphendula lo moya wathi ngingusenzela abanye Mkhize inkosi yamangala yase ubuza lo moya yathi pho uhlaleleni kulomfazi na waphendula umoya wathi angiyitholanga indawo ezweni elizayo ngoba ngadelela izwi lenkosi uShaka usenzela abanye wayiqhawe elidumile lenkosi uShaka usenzela abanye lesikhuluma ngayo wayinduna esemqoka kakhulu yelembe leqamanye amalembe ngokhalipha usenzela abanye wayiqhawe elidumile lenkosi uShaka ngolunye usuku ibuthe lali nosenzela abanye laphuma kuyohlasela isizwe sakaMathaba ngaphambi kokuba baphume inkosi uShaka yayiyala induna yimpi ukuba aboqaphela baze bangayibulali inkosi yakaMathaba wathi uShaka boyiletha kuye iphila yaphuma ke ngempela impi yafika yalwa yanqoba kwaMathaba ngempela abayibulalanga inkosi yakaMathaba kepha babuya nayo iphila bese endleleni wavuka amadlingozi kusenzela abanye waqonda kuyo inkosi wafika wayigwaza ngomkhonto inkosi yakaMathaba yafela khona lapho uma sebefika phambi kwenkosi uShaka emzini wakaDukuza belubika lolu hambo labo yabe sibuza inkosi uShaka ukuthi pho iphi inkosi yakaMathaba angitshelanga yini ukuthi anobuya nayo iphila nilethe kimi yaphendula induna yebutho yathi hlanganezwe ibulewe usenzela abanye ngabezitha sayidina kakhulu isenzo sikasenzela abanye inkosi uShaka yabe isithi anginakudlala ngezandla zami ngibulale umdlwembe ongalaleli ngakho ke ngiyakudingisa kulelizwe angifuni ukuphinde ngikubone nokukubona wadingiswa kanjalo ke usenzela abanye kwaZulu esefile usenzela abanye wafika ezulwini sisamlindile lesisono asenza wafica inkosi uShaka abalaleke kahle abantu ukuthi uthini le ndaba ngoba le ndaba ixoxwa umdluli kodwa inkosi yasePhakameni ngelinye ilanga ima phakathi kwethu eParadise uthi uShaka wayeyingilozi eyayikhishwe ezulwini ithi wahamba wayoqoqa abantu ngoba thina boshembe kwakufanele sifike abantu sebeqoqiwe angiqhubeke nendaba inkosi uShaka ihleli esihlalweni sayo sobukhosi yabe isithi inkosi uShaka kuye njengoba ngabe ngiyinkosi emhlabeni nakhona lapha ezulwini ngiseyinkosi ngakho ke ngiyaxoxa nakhona la ngoba ngakutshela ukuthi angifuni ukuphinde ngikubone ngoba wadelela izwi lami wasuka lapho umenze moya kasenzala abanye waba umhambuma indaba wazi wayithola eswini salomfazi owayezalwa kwaMkhize ixoxwa umbongeni Mdluli kutholakala kanjani lo nkosikazi akabathola abantwana ngiyafisa ukuthi nizwe kahle le ndaba nonke nini nilalele abamaNazaretha nabangewona ixoxwa ke manje lo nkosikazi sokukhuluma idimoni kuyena wena nkosikazi akubatholi nje abantwana umoya kasenzela wahangena kuwena wafike wahlala esinyeni sakhe kusahlala abantwana bonke abantwana abafikayo uyabaputuza kuwena esinyeni
lo nkosikazi ke uthe mase buyele emva simthandazelile inkosi waphuma umoya kasenza labanye lo nkosikazi wayesebathola abantwana kodwa asizwa ukuthi inkosi yamnika intethelelo usenzela kodwa ngikhumbula kahle ukhona umcimbi owenziwa abakamkhize mangikhumbula kahle ukumcelela intethelelo ngizama ukuqoqa ukuthi akukho nangelinye ilanga la inkosi yasephakameni yathi khona uShtaka akangena ngezulwini nango September mokhulunywa ngoSeptember mzokane kwakuyingonyama yakakhetha yayilapha kaDukuza inkosi yasephakameni imise paradise ithi abantu bakaZulu kube bayazi ingabe beza la ekhaya ngoba uShaka ilapho ke la ikhuluma khona indaba kaShaka ngoba uShaka la ayisho ukuthi ngabe bazomthandazela la ekhaya uzangena ezulwini ukube etho njalo wayengeke inkosi ilembe imisa usenzela abanye isizulwini ihlele esihlalweni sayo yangena ezulwini kuqala inkosi ikhuluma nje ivele siyazi ukuthi usezulwini ithi ke ingaba abantu bakaZulu abaye ngabe beza la ekhaya futhi ngabe abawenzi lo mkhosi ngeSabatha ngoba ngeSabatha suke sinayi la ezesabatheni ngoba uSabatha Nazaretha la ekhona uthi ke uShaka ingilozi enkulu yathunywa uNkulunkulu uthi wayelungisela ukuza kwethu thina boShembe ngoba thina sasingenawo umsebenzi ukuthi kufanele sihambe siqoqa abantu kwakufanele sihlukane sebeqoqiwe uthi ke wasiqoqa isizwe wasinika amandla uNkulunkulu uthi wayinqoba zonke izizwe wayiqoqa asikho isizwe samnqobayo uthi uthe seyiqoqile sase sehla thina boShembe uthi ke kunye onangako kodwa kahle ukuthi waba necala lapho uthi wavula isifiso sonkosikazi ingakho ngihlaba kakhulu lo mfana ohlabelela lento kuthiwa ngamemeza usuku mina ngizwangana ngoba lapho kukhulunywa kakhulu ngale ndaba ngicela sokuwa wensizwa kaShaka mawukhala umpompozi akukho la uShembe ihlabeleni zakhe ekhuluma kabi ngelembe ngaphandle kwale ndawana ekhulunywa ngengonyama usenza ngakhona bathi khona ingabi njengobaba benu odingana nosenza ngakhona ngoba babeni abazenza lukhona inhliziyo zabo uJehova wazoba Jesus kanje namhla sesithwele izono zabo siphela kanjani izono zabo uma sihamba silihambe emhlabeni ilembe lithi ngeke nisalibusa liyobuswa yinkonjani ingani ingoba umuntu oyiphakamisa isikhali kusona kwakudingana bafezwa abantu balalele udingana icala lakhe lelo uthi ke ukhokho wethu senza ngakhona icala abanalo wayetsheliwe lingakazalwi ilembe ukuthi kuzintombi eyozala umuntu ozonqoba wangabe sayinakelela le ntombi wangenza lutho kuyona wanako okunye kodwa uNkulunkulu noma semnikile amandla ngoba kuthiwa mzwane efika nebutho lakamthetho kuthiwa washa uvalo mayibona igiya lensizwa ngoba yayithi miyigiya yayingagiyi njengensizwa semhlabeni yayigiya kubona ukuthi giya ingilozi ngisukwakhiwa kwakhe yamoda lokho umuntu wakhiwe wakhe emhlabeni manje ke kufuna abantu ngiyacela bayiqaphela abantu lento uJesu ubekhuluma ngomkhiwane uthi amahlamvu ayehlaza meyakuona kodwa bemetse fika wafika zingekho ithelo ngakho ke asithi ngisho noma silalela abantu abakhulumayo sibheke ukuthi isekhona yonke yini into yashoshembe usayilandela yonke imigomo yashoshembe ngeke ungizwe ngelinye ilanga ngiyazi sike sihlangane nabantu uma kuthiwa kuma semina bafike bathi ayikho leli igama elithi Jesu uYeshua kodwa uShembe thina la ehlabeleni akukho la ikhuluma khona ngoYeshua ngakho ke ukuhlakanipha kwami kwasemhlabeni ngeke ngikusebenzise ukuveza ukuthi uShembe wengahlakaniphile emetheni uJesu kusho ukuthi kukhona konke esikwenzayo ngiyafisa ukudlula nakule ndawo ukuthi asiqaphele ukuze abone uSolomon ukuthi ingane kabani lo nkosikazi wanqaba ukuthi ihlukane nathi ke eNazaretha ngicela namhlanje ukukhuluma
engathi ngiyagcina ukukhuluma. Kusukela ngabo 65 inkosi yasekuphakameni ibele sele inkonzo eyodwa, inkonzo yokuthi kuzoba khona inkokhelo. Ithi inkokhelo ezoba khona eyamadoda amabili. Yawasho kodwa kubona bonke abantu abadala akekho umuntu ovela ukuthi wathi enye yoqhamuka la enye yoqhamuka la ngoba sishumayela intshumayelo yombulo. Kunje sishumayela intshumayelo yombulo. Niyayazi indaba yembulo ukuthi masikhuluma indaba yembulo, imbulo yenzani? Imbulo yahamba yafika umakoti yayikhuluma inkosi ngalento kanti ikhuluma ngathi ukuthi kusasa sizoba zimbulo. Sizokhuluma indaba kahle siyikhulumela ukwenza imali kunokuthi siyikhulume iqiniso ukuze abantu bangene ezulwini. Imbulu yathi mayifika umakoti egeze emfuleni ekhumulile yayisintshontsha isidwaba sakhe ngoba yazi ukuthi ngeke ungene emzini engasigqokile isidwaba. Asobheka nathi ukuthi sisayigqokile nidwaba. Akuzona imbulu ehamba phambili ezithi ikhuluma indaba kaShembe kanti zenza umbulu aziyikhulumi yonke indaba. Imbulu yahamba ya emzini, ithe imifika emzini ayiyazi imithetho yasemzini njengoba nathi sinje. Ayiyazi ukuthi umakoti akawadla amasi kanti ngithanda amasi. Kuthiwa kuyabonakala emsamo amasaya phela bacinga hayibo amasi aphela nje amasi la ekhaya kanti munye umuntu owandile la ekhaya kuwo umakoti uthi akuyena apho odla amasi. Bagcina beke senze nje eke sicuphe manje ngoba umakoti bakuqala ke ubethi mehamba abeke indwangu la emehlweni angabuki phansi ashishile izunyawo. Ashishile izunyawo nje bazi kahle ukuthi uma kuyena uzokhonzeka emgodini ngoba uzobe efaka isicwayo. Ukuthi angabuki emaceleni. Umakoti webuka phambili kuphela. Sebevuka ke duzola kubekwe khona amasi. Imbulu yayisihamba ke bafika ayibo emgodini nahaka inkunkunzana kuphonseke phakathi ngoba akuwazi umthetho wokuhamba la ekhaya. Asizophonseka nesihogweni nathi njengoba sikhuluma umbulu isikhathi esiningi. Asikhuluma umthetho kaShembe njengoba unjalo ukuthi wathi isikhathi esisodwa isikhathi senkokhelo. Yilowo nalowo uthi okuyiqiniso lokwakhe ngoba abantu abaningi omunye yilokhu kwami okuyiqiniso ngoba nake ishosha ziyasukuma. Zisuma bese ziyathi ngoba ishosha kufuna isukume emoyeni zingene ezulwini. Yayisiphozeka imbulu emgodini. Miphozeka imbulu emgodini kwenzeka isimanga. Namhlanje ngikhulume ngathi ngiyagcina. Yayisiphozeka imbulu emgodini bafike bayibamba bayigwaza ngomkhondo bayibulala. Umakoti kodwa wayemaphi wayedukile ngasabonakali ngoba wayelahla isidwaba sakhe. Bangaki abantu abalahla idwaba zabo zokuba omakoti ngomkhondo wasezulwini na. Mfundisi usuyibekile wayibeka noma khona la ngibona abalaleli lapha na Facebook khona la bethu ke wanqamuka khona. Ngiyambona uMahamutha kodwa angizwa kahle uthi unqamukephi ngoba ngithi ngiyabuza ukuthi nencwadi uyizwile yini oyifundile. Ngiyabona usebhizi emsebenzini insizwe ijwayele ukusithinta isemsebenzini angazi kwenzeke kanjani kodwa ke incwadi ngisengiyifakile ku Facebook le ka Deuteronomy oke wayifunda. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mase kufika la nasendabeni kasenzela abanye bazwile uma kukhona ongezwanga asikhona ku Facebook abaku Facebook nje basho ukuthi no kukhona la besale khona sizwe ukuze sokwazi ukuthi silungise. Kodwa ke ngila kule ndaba leyo ukuthi ukube unkosikazi wakaMkhize waya kumuntu ohlolayo, umuntu ohlolayo wayothi ungenwa abadala ebe right abadala bemngenile ngempela ebemdala ngempela usenzela abanye ngoba usenzela abanye wayemdala ngempela umuntu wasendulo ngekhathi zoshaka. Manje kuyenza kuthiwa unabadala bese ngashiye ukuthi baze bazohlala kuwena nje baxakwe yini baxakwe yini ngoba phela umphefumulo uyahamba ukwazi umphefumulo ufika uhlala enyameni bese uyaphuma enyameni yawo bese uyofuna inyama yomunye umuntu.
yebo bese uyofuna inyama yomunye umuntu ubuye ufuna ukuzophila ngayo futhi la emhlabeni akwazi ukwenzeka into enjalo kodwa ke bese kuthiwa wamukele lo moya kanti sesamukela nemoya ethi mayifika kwezayo yayithola inenkinga yasiyaxoshwa mangayaxoshwa yangakwazi ukuthi iyohlanganyela nabangcwele mangabangcwele abasakholela esintwini mangakuthi ayohlangana nomndeni yangahlangana nomndeni yaxoshwa lemoya manje mayisixoshiwe lemoya isibuya iza la emhlabeni sekuyaqala ke manje kuba nenkinga kuthiwa ayamukelwe lemoya ngike ngabona mhlambe le clip ngizoyithola khona la kulezi zinto zo social media TikTok ithwasa uthe uyithwasa lo sesixhosa mangakuthi ngicina ngamthole angisazi ngiyibekephi kodwa ngizogcina ngiyifakile lapha ya epage usikhumbule ekuphakameni ethi kuyenzeka umuntu ayothwasa kodwa kuchaza ukuthi mawuthwasa usukuthwasela ukuthi uzulapha abantu kuyenzeka nje uthwasela izinto zakini kuyenzeka uthwase ngoba kunabantu abakini abasuke befuna ukwenza noma abantu abadala uthi ke yena lokuthwasa sikubonayo njengoba abantu bekhala bethi yini zangoma zasezibaningi ngaka uthi kusekuncane zisazobaningi ngaphezulu kwalokho ngoba miningi imimoya efuna imzimba efuna ukuzosebenza emhlabeni ngathi mina hawu saze sayikhuluma ke ilaze la walikhuluma iqiniso kodwa akalizwa yena ngalendlela engimuzwa ngayo ngoba nami ngisho njalo ngithi imoya le engayitholanga kube mfoka Samboti ayingenwanga zafaka imnqamba ezinye ingenwe imoya emhambuma emzini yabantu ezayihlala emgwaqweni amaphara lawagcwele umgwaqo wonke uma amabandla engathandazi ahlangane le ingane ingenwe imoya yabantu ababengafuni ukuhlala emakubo lezi zamaphara zingenwa abantu ababedla yonke into eyona ingqondo ngobona ziningi kanje ingakho ke sekunje ngoba nathi namhlanje izingane zonke seyizala ngaphandle komshado ithi ke incwadi yesabatha incwadi ngithe emunye umthandazo ulana uma uvuka uJehova akakushiyanga namzwana ubelethwayo uJehova kezike uma kubeletha umuntu ongekho emshadweni uzama ukubeletha umuntu osemshadweni wenzelwa kuqala lokho esenikushintshile nina abantu abasha esenithi baby shower okulotshwala phakathi izophuma ngadakiwe lengane kwenziwa ibhemshwayo notshwala kwakwenziwa into kwakuthiwa babelethisi kufika izalukwazi zithandaze zasekuphakameni isihlabelelo 100 zithi siyakubabeletha bephila abakholwa izilako zifaka umoya oyingcwele esinyeni sikamakoti ukuze ingane emayifika idla ukudla oseswini ikuxuba nomoya oyingcwele iphuma yiNazaretha ingakho abantu bakuqala babelalela kuningi mfundisi ngoba iziningi izinto engenza sithi masidlule emhlabeni singafiki la kuyiwa khona ngiyakhumbula indaba ngithi ilapha ya eintshumayeni zeNkosilanga la likhuluma khona ngengane kaMfundisi uMngoma eyadliswa iyangabi safika ngale lakiwa khona umoya wayo wangafika ezulwini manje ke njengoba ke siphile emhlabeni izitha zisidla ukudla esikuphakelwa izitha zethu lokhathi ushembe singakudli ziningi izinto namhlanje engazivalela izulu singazi thina sithi sidla ukudla kanti sidla imithi ewupoison ngabe njengoba ukudla namhlanje kufakwa yonke lemithi inkukhu inkomo yonke into iyajova nje ifakwa yonke imithi le mithi engasigcina futhi kusasa isiyenza imoya yethu ingahlangani nabangcwele ngoba siyahluleka manje ushembe wayena amaplaza ukuthi cha sizoyitshalela ukudla sizosenzela izinto ezithile ukuze sidle izinto ezihlambulukile kusasa singakhali ngokuthi awu ngangazi ngangcoliswa ukuthi nokuthi ngoba njengamanje sidle izitolo sidla noma yini asinayo indawo la sithi khona hayi
njengamasulumane siyodla halali manje lezi zinto lezi kungenzeka zisibangela inkinga futhi sithathe sibathi kenzeka sibangela inkinga namhlanje ingane isithi no9 uze kuthiwa isingene emntombini angithi manje inkukhu ijoviwe ngokuthi ikhule ngo3 weeks nengane sikhula ngo9 ngelikuza ngeminyaka yo9 o2 mina 11 isikhulele lento le mjovo yonke le mjovo manje na ke umoya kaNkulunkulu uzohlala kanjani nale mjovo ehleli eyiswini kuthina ngoba ushambe emefika ufundisa kahle uthe kupheleni kwalomthandazo abathi igeju lime uzophila ngako ungathi uzophila enyameni kuphela uzophila emphefumulweni ngoba lokudla kuqhamuka phansi kubusiswe yimina uNkulunkulu kodwa lo kuya usufana manje wena no sokungena le technology lesi uShambu ukhuluma ngokuphila kwenyama nomoya yebo akakhulumi ngokuphila kwenyama kuphela kodwa ukhuluma indaba yokuphila kwenyama nomoya sengiyabona lapha ya nangu uziyanda zibusiso Shandu ujuke wanqamuka lapha ya ngazi kade usakhuluma uthi noma unomoya wokuthandazela kwabe sekuyanqamuka angazi kade angisakhumbuli nami ukuthi kade uthini ngendaba yomoya wokuthandazela khona bengikhuluma la ukuthi kungenzeka ube nomoya le moya le unomoya wokuthandazela awutholi kwabalele uthola uNkulunkulu lo umthandazi lokho bengikusho ukuthi lo owuthola kulaba bayinkinga ngoba khona omunye mfoka Samboti owafika uShembe uthomemeza wathi mntanami ngikukhipheni la naye futhi kwakuyidibona ikhala kumuntu wathi hayi ilalela Shembe uyabona ngisekhona mina sogweni kumnandi kabi kodwa ngiyindawo ngifuna bonke emndenini wami babuye bezela la ngihleli khona ngiyayikhumbula leyo ndaba uvumela kanjani nomoya okukhona abantu abasebencenga ukuthi waphumane sogweni phela mina sembe ngokukhipha sogweni licala leshembe ngiyeka ngihlele esogweni mina kodwa umndeni wami wonke ngoba ngiyawuthanda ngifuna uzela uthandela ukufaka endaweni engenamsebenzi walutho mfundisi namhlanje ngithanda ukubuyela kule ncwadi Deuteronomy 18 oke wayifunda kade ufunda uDeuteronomy 18 verse 10 to 14 ngizoyithatha lapha ku14 la ithi khona ngokuba lezi izwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza lokho ikhuluma ngokuthi abantu bakaJehova bangayi kubantu abahlulayo ithi labantu banemoya yamadlozi kungayiwa kubona namhlanje amaNazaretha njoba sithi amaNazaretha nje kodwa siyithola sesiphakathi siseyigodlweni asayi la kunama-temple khona la kuneyimbenge khona la kuneladi khona asayi manje sesihamba iyigodlo lento lena isima kanjani mfundisi asiyilungisile khona bazothi sithe idlozi limbi asithi idlozi limbi kodwa idlozi lize libe idlozi ngoba lihambile lazayongena ezulwini libe idlozi elihle ukuthi uma libhajiwe siyalinikelela kuncane kakhulu okwenziwa yilona lenzela thina kodwa linamehlo liyasibuka uma sona umthetho wekhaya umthetho wekhaya uphethwe oyihlo omkhulu abalalothini lomhlaba abafika ezulwini uma wena ungasenzi kahle yibona bayankulunkulu ukuthi kanikela ufuna umsebenzi bafike bathi baba sicela ungayiniki lengane umsebenzi ngoba ayiphethe kahle ikhaya ayimondla unkosikazi wayo ayimondla unina ayimondla utomkhulu ayihloniphe egcekeni yiloko abakwenza kodwa bamangala kusembe bemangalela wena ngakho-ke uma sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngalapho okuyayo ezongena kuwena umoya omubi akulona idlozi elihle evil spirit yebo mfundisi
kuningi namhlanje sinabantu njengoba kade usho ukuthi inkosi ilanga yathi khipha umuntu esihogweni hayi wathi cha shembe ngiyeke khona ngila ngifuna bonke nje nezingane zami bezela nalo nkosikazi lo njengoba ngigwetshiwe nje la sasithakatha naye ngifuna zozwa la angavele nje akeze naye isho njalo indoda manje kunabantu la mfundisi abathi bona banamandla okugeza abantu abadala bese bebafaka emakhaya ngixakwa into eyodwa ke lapho ukuthi ungathi kunomoya onqaba ushembe ethi uyawukhipha esihogweni kodwa kukhona umuntu othi yena cha ngizokugezela abadala mina sizobageza bese sibafaka ekhaya babonakala kanjani ukuthi sebegeziwe laba bantu ungakangiphenduli nje mfundisi ngicela uqala la amazwi othi ngwabheke incwadi la yomncwabo uverse 2 afunda umgcotshwa phezukwethu nathi siyabonga kuwayesetshelekile sazazi indlela azihambayo ngemini nangobusuku namhlanje na uya lapho singezukwazi khona ukuthi uhambephi imini yonke nokuthi ulale kanjani ubusuku bonke manje nayi ke la ifika ibe indida khona lo muntu okade efunda lamazwi uyamthola ngelinye ilanga usejeni ukwazi ukugeza abantu abadala bafake uthi lapho athi amazwi akade efunda uyena namhlanje uya lapho singezukwazi khona manje ke ngiyabuza ke mfundisi sengibuyela usemazi kanjani lo muntu ukuthi ukephi indlela yokwenza imali ngakho sangothi abantu abaningi bazothi njengoba ngikhuluma nje ngiyayibulala imali la ngizoqhubha umsebenzi kaNkulunkulu ngiyakhumbula 2017 ngathi mangibuya ngakade ngingasegoli ngaphatheka kabi kakhulu ngigula ngafike ngangena ethempeli ngathi uNkulunkulu wasekuphakameni wangisondeza eduze komuzi wakho ngihlala eduze kwakho kwakhona izinto engayibone izinkulu owazenza uphambi kwami uma ufuna ukungithatha manje ngingayixoxelile abantu indaba engayibone kuphakameni ufuna ukubhala imibuzo nethuneni lami ngathi ngiphume ethempeleni ngase ngisiqongqwane ngoba manje ke kufuna sibheke uma sengumsebenzi kaNkulunkulu asiwenzeni ukuzuza imali baningi ngeke ngilengile mina bathi mhlongo ukuba ubhala incwadi manje abathi ukubhala incwadi ukuze kwazi abantu abantu otibhala uthola amasentshana uthola amasentshana bese ngifaka ezulwini lawo amasentshana mfundisi sisela ngiyafunda la ngoba nje ngifunda incwadi yomncwabo nje ngifunda amazwi afunda umgcotshwa kunesihlabelelo futhi u235 naso futhi esikhuluma indaba yomuntu osuke esehamba emhlabeni ngizocaphula uverse 1 u4 no5 sithi ngingumhambe emhlabeni likhona ikhaya lami ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami ngiphe enkosi amandla akho ngizodlula ethuneni bese siyaku4 thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yami zonke izono maziphele ukhulula umoya wami 5 nxa ngifike ekhaya lami ngingesabi inkosi yami mangingene masinyane usathana unqotshiwe ngizoya lapha ke ku4 lathi thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yami zonke izono mayiphele ukhulula umoya wami manje into ezitshela ushembe la ukuthi uthuma umqondisi kuyenzeka ke indlela singayiboni manje lo muntu lo osuke ethi usezongenisa abantu abadala yena usuke sewumqondisini futhi ubabona ngani nayi indawo efike ngisalela ukuthi ukuze kubonakaleke ukuthi bangenile sisuke sibona ngani ukuthi khona bengenile obani laba bangenile ngoba phela imoya mningi khona into ekuyenzeke mfoka Sambuli kuvulwa ukufakwa abantu encwadini yokuphila nanzo into eyenzwa abantu bafaka encwadini yokuphila ithi inkosi yasekuphakameni ngomunye unyaka uthi uDlomo inkosi besika abantu bezobabhala phansi eoffice kaDlomo uthi nikhumbuleke ithe inkosi umuntu oyenenhliziyo embi noma kuthiwa kwakuyihlo
ungamfaka encwadini yokuphila. Moshi igama ngishigama elinesici wayethi leli gama linesici lo muntu akulula kuyofanele sishintshwe leli gama ninikele nishintshe manje angene encwadini yokuphila. Lapho la sifuna ukuya khona thina emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Bese kuthi makwenzeka uNkulunkulu esibhedele isivakashe emakhaya uma sezihambile emhlabeni sivakashe kodwa asihlali emakhaya ethu sihlale emzini oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga lapho umkhokheli wakho nemunye kuphela. Ithi ke lencwadi oyifunda u4 ngiyayithanda ngoba inemgombo yayo uhambe emhlabeni. Ithi inkosi yasekuphakameni umqondisi osuke exhunyiwe ubekelwe insuku ezintathu. Inkinga ke njengoba sihlalo 7 days 2 weeks emakhazeni usuke semafu umqondisi. Nayo indaba ikubekela insuku ezintathu ikubekela insuku zibe ntathu uma kwaphela insuku ezintathu wena ungaqhamuki elokhu elindile uyahamba. Ithi futhi noma senihamba naye ithi akuqalazwa ibubuka emhlane kuyena. Ithi muka wathi ingane yakhe ikhala ngemumva waqalaza intambo uyaphonseka ngoba indlela okadwa kuyona ingangentambo. Ake ngicaphuna esinye isihlabelelo la mfundisi u124 basinda ngokuphephisa nakhona futhi nakhona ngizothi 134 basinda ngokuphephisa bahambe ngozini baphunyuzwa ukuzidela balithande elizayo ngihamba weguqa abadela ngalolu hambo lwakho yilula isandla sakho ulibusisa uhambo lwami bese siya ku3 ngohlabelela ngentokozo emzini oyingcwele bajabula abahlangabezi bami ngokungena kwami. 4 ngomsinela obongekayo ngingesenamahloni phakamani masango phakamani singene. Manje ke nayo ke indaba ke la mfundisi futhi uShembe ukhuluma la ngokuthi ngokuthi sohamba mase sihamba kunamasanga ayophakama lapha ya amasango okuphakama bese singena manje lona ke manje othi uyangilanda ungifaka ekhaya ungisa nini la kulamasango lawo apha kwenzeka kanjani? Asilungise lento. Ekhaya usuke uletha umthandazo ubathi senginekhaya elisha naku. Senginekhaya elisha naku ngoba bona bahlali la. Thina sigadwa yingilozi zasezulwini okungenzeka ukuthi babe khona nabo. Ingakho inkosi mzwane isivimba sithi inkosi ibusisa ukuphakama manje nabaphathi babo sisesidansa singasenzi into isivimba iqhamuka inkosi la ngisivimba. Ngikhuluma ngathi njalo angikhulumi ngomunye umuntu angikhulumi ngentshumayelo la iyavimba. Ethi yini lenyenza lapha akekho waphendula ka-2022 yayisisichazela ithi uma nenza lo mthandazo ekuseni nisuke nizocela iy'ngilozi ebeyigada usuku bonke ukuthi seyingaphuma ku6 seyingaphuma ibuyele ekhaya nitshela ezongena zigade emini ukuthi seyingabuya izogada. Uthi nantambama futhi nisuke nenza kona lokho uthi lo mthandazo eniwenzayo la eseniganga ngawo uphethe umhlaba wonke. Iwona lokho benisuka kona bese niye nyezinye. Hayi kuningi mfundisi kodwa kumnandi ngoba siyacaphuna la sicaphuna amazwi akhulunywa uyena uShembe impela singaduka nje kodwa uShembe usibhalelile indlela yakhe uyibhalelile akhuluma ukuhlakanipha kwethu la sikhuluma amazwi aShembe uqobo lakhe ingakho noma umuntu ngiyacela abantu bakhumbule inamba yami ngishiyile abantu befuna ukubuza kumina bangasho ukuthi siza usibani manethi manje ukhulume ngalo sibani bani obuku ukuthi usahleli khona endleleni umbuku usagqoke wona noMnazaretha Inanda 88.4 FM 3151 ima ungakayisho nje inamba la kukhona incwadi kaMateyu 22:30
uMateyu 22:30 la khona inkosi uJesu beyibuza ngonkosikazi ukuthi uma eshonelwa umyeni bese yagana aphinda gana ngale kwenzayo uba unkosikazi kabani iyaphendula ke inkosi uJesu lapha ithi kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini ngoNkulunkulu ethi mina nginguNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe na akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphila hayi no ngifunda incwadi wrong khona le ngiyifuna ethi abasaganiswa yebo sebengingilosi awubambe nje mfundisi mfundisi usungayishiya inamba ake ngishiya inamba ke bengifuna ukufunda incwadi manje icashile ethi labantu basondela kimi ngemlomo yabo kodwa beyicelisile inhliziyo zabo uminda kepha inhliziyo yabo ikude ngoba uma njengoba sifunda nje baningi abaphikisayo kodwa sifunda amazwi kaShembe asikhuluma okwethu la sikhuluma kwashiwo uShembe kodwa ke imlomo naye ithi uShembe uyinkosi kodwa mase kuya ngasemazwini akhe kuthiwa hayi bayabheda cha ungathi kubheda thina labo bathi ngani ngahlukaniswa ngithatha imlenze omnye athatha ikhanda ikhanda uthi ngiyajabula ikhanda nomlomo ngikwazi ukudla liyakwazi ukukhuluma ophethe inyawo uthi liyakwazi ukuhamba lihamba lipi lihamba lipi hayi ke mfundisi usungayisho inamba is 060 61 31 515 babuza abantu baqonde kumina ngo hayi na Facebook isoyishiya noma futhi ngiphuma ohlelweni ngizophinde ngisho sibonga kakhulu mfundisi siyabonga baba sesilungela ukuye sabathe nje thina manje ameni nisabathe nenkosi ngoba ngeqiniso phela umphefumulo wethu seJudiya nguchaze lokho ngoba lo mhlangano waseJudiya umphefumulo seJudiya kodwa inyama lala sibona ngoba ukukhulu kunako konke ukuthi khona osondele njengoba ngisho liyancwadi khona osondele kweJudiya kodwa inhliziyo yakho ihlehlisiwe ngoba azokwenza izinto okufanele zenziwe mase seJudiya abanye bathi ngihlanganele kodwa bosula amagama abo siyabonga mfundisi sibonga kakhulu siyabonga baba siyabonga thank you Nkosi amen siyabonga lapho kubahlabeleli baseNazareth ihlabelelo kaShembo ziyakhuluma na ikhuluma ngayo indaba yomphefumulo lesihlabelelo lesi esiqeda manje ukuphuma kuso siyabonga kakhulu sizodlula siqhubeke noma umfundisi engasekho kodwa sizoloku sibambile kulesihloko ngizothi ukudlula encwadini futhi incwadi la yezenzo izenzo 16 size sigcine ku24 lapha eBhayibhelini amanye athi imisebenzi incwadi yezenzo noma imisebenzi 16 kule ncwadi sithola indaba la eyehlela uPawuli kanye kwakuPawuli ehamba noSila behamba beshumayela ngizoyifunda kodwa mase ngiyifundile bese ke siyakwazi ukuthi sikhulume ngayo ithi ke lencwadi kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya wobungoma eyayitholela abanini bayo inzuzo enkulu ngokubhula yona yamlandela uPawuli nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkuluNkulu ophezukonke ezimemezela kini indlela yensindiso yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPawuli esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo wayesephuma ngaso leso sikhathi kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile bababamba oPawuli noSila
babahudulele esigcawini phambi kwababusi babayisa ezinduneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengabaJuda bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma isixuku sasesibavukela nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo bashawe ngenduku sezibashayile imivimbo eminingi zabaphonsa etilongweni zayala umgciniboshwa ukuba abagcine impela yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongeni elingaphakathi wabopha izinyawo zabo ogongolweni iphelela ku24 le ncwadi le ikhuluma ngentombazane eyayibalandela uPaul noSila uma behamba beshumayela lapha eRoma siyathola la ukuthi kwakuseRoma njoba kuseRoma ke la banemkhuba yabo labantu oPaul bayafika la kushuthi bazonyakazisa bazosho ukuthi cha nayi indlela kuyiyona kaNkuluNkulu nayi indlela ekufanele simkhonze akhonzwe ngayo uNkulunkulu hayi lokhu ukuthi nokuthi le ntombazane ke yayiloko ibalandela ke oPaul benosila behamba imemeza emva kwabo ithi laba bantu bayingceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso yayiqamba manga yini intombazane cha yayingaqambi manga yayikhuluma lona iqiniso yini pho le icasula uPaul na ngale ntombazane into ecasula uPaul ngale ntombazane ukuthi uyawubona lo moya uyawubona umoya kule ntombazane uthi cha akuwona umoya kaNkuluNkulu lo ukhulumayo kodwa umoya uwobungoma umoya obhulayo ubungozi ke balento eyayenzeka njengoba namanje khona abantu abafike bafaka ingubo ezimhlophe bafaka izitika endlini zabo uthi mawufika kuyena akuhlolela bese ethi ke ubohamba ke uye kuphakameni khona ke wangibuza nje ngesabathe edlule ngibuza ukuthi kuyiwa nini kuphakameni ufuna ukohlola kuhlolwa ngaziphi izinsuku kanti mina hayi akuhlolwe kuphakameni so nale ntombazane ke nalabantu ke baningi bese bethi ayike into ekufanele kuyenze kufanele ugcinisa abathi bese uyahamba ke uyonikela akukhombe noma akukhombe ebuhleni ufike unikele baningi bangifonela athi manje kade ngiyekumuntu wasedla umuntu angihambe ngiqala ebuhleni bese ngifike ngiyanikela azamqalele nemali omunye wayengithinte kulamasonto adlule wathi che angifike nginikele ngo500 futhi usemhlukanisele lo 500 ukuthi nokuthi nemali uma sengiqedile bese ngiyabuya ke ngize kuyani uzobe sengilungisela ke indaba yomsamo now uqinisile yini umuntu osho njalo yebo uqinisile mayithambi ubanikelela lapha ya ebuhleni noma sekuphakameni noma ikephi la ekutshela khona la kodwa kunezimbe ngakhona noma akuthiwa isethempelini elingaseduze now inkinga isukaphi isuka mayisethi ke masukwenzile lokho bese ubuya uza kumina manje uzofika unikelela abantu bakini ubanikelele lapha yakushemba ushemba kwenza akwenzayo mangabe bayathethelelwa mangabe bayafaka ezulwini bayafaka uzothi ubuya same time lo muntu futhi athi uyabakhipha ezulwini la kade uthi ubanikelela ukuthi bangene khona uthi uyababuyisa futhi uzobabeka la ekhaya uzobafaka la ekhaya isithanda ukuphambana ke lento ngoba yena usebenza imali la kwena yingakho ekutshela izinto ezimbili ezingafani nale ncwadi kaPaul siyathola ukuthi iyazenzo siyathola ukuthi akuwona umkhubo omusha lo owenzakalayo umkhubo omdala njengoba nentombazane yayikhuluma into ezikona kodwa kwakuzothi oPaul noSila mabehamba kwase kuzoba nobungozi lapho ukuthi intombazane iyayisizoba iyona ehamba phambili kuleli vangeli loPaul noSila ngoba izothi iyona yababona kuqala iyona besiba umkhokheli noma ibe samfundisana wabo sebehambile kanti ifuna ukuthi futhi bese ifaka lemkhuba eyayisebenzisa itholela ngayo abanini bayo imali ngoba kushuthi ayinogobela bayo yayinabantu ayibasebenzela ukuthi masiyenza lezi zinto zayo bese batholela imali so
kwakuzothi ingahamba bese iyasho bese iyasheba ishebe izwi likaNkuluNkulu bese ithi cha phela lokhu kuyisiko bese ikufaka ikushutheka njengoba sibona naseManazaretheni ufika asho ushembe uthi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni ufaka umNazaretha bese kufika umuntu athi cha phela utshwala beyagaya ngoba yisiko akubona bonke abantu abangena ezulwini kukhona abanye abasele basaphuza utshwala manje yibo labo abazono fanele ulenze ukhambani uma wenza umsebenzi bese uyawenza konke lokho kushiwa ngoba phela wazi uzwa ngabantu abakutshelayo uzwa ngabantu obathembayo uzwa ngabantu ekuthiwa babagxotshwa uthi mokwade kumuntu hey nakho lapha kuthiwa angenza igobongo bese ethi yena lo muntu omthembayo umgxotshwa athi hayi cha lenze uzothi masuqedile bese uyabuza ohlambuluka izo zonke izinto ushemba asikhipha kuzona kodwa bese kuba khona abantu abathi zenze lezo zinto sekukuwena ke uma uyiNazaretha kukumina kukuwe ukuthi sibamba kuphi sibambe sakutshelwa ushemba noma sibambe sikutshelwa abantu zikhona incwadi sihlale sisho uma ubanjwa abantu kubalula ukuthi bakubambe uma nawe ungenayo nje nento eyincwajana nje ebhalo amazwi kaShembe obuhambe ufika ukuthi ukufunda kona njengoba kade senza nje kade sikhotha la sikhotha imibhalo kuthi imibhalo kaShembe uShembe lo okhuluma lezi zinto esizifunda kuba kwena ukuthi uyayikhethela kukhona nabantu abalolu hlobo lolu engathi ubuvila bayavilapha ukufunda bavilapha yonke into bafuna ukwenzela uma ukuthanda ukufundelwa noma ukutshelwa izinto ibe ikhona imibhalo uzoba senkingeni ngoba uzothi umuntu hayi inkosi yasekuphakameni yathi uthi uyalana tiyayi kusho nini lokho hayi bayikhothi impela bayikhothi uthi hayi inkosi usibanibani ithe akwenzi ukuthi hawu uthi uyalandelisisa bakhotha ngisho amakhosi akhona manje kuthiwa inkosi ithe ingakazi izikusho lokho uthi mawuthi uyalandela uthi yayi kusho uphi athi ayikusho kuyena esibonakalisweni yawucitha umuntu inkonyane kuningi bantu benkosi esikutholayo manje kwenziwa sithi siyalandela singazi okunye sasingekho okunye size sizwe abantu abadala uthi uyakumuntu omdala athi umuntu omdala cha mina ngangikhona ekuphakameni ngakhulela khona ekuphakameni kwakukanje inkosi yathi hayi lezi zinto esenizizwa nitshelwa namhlanje kuningi ke esikutshelwayo sikutshela kuthiwa lokhu ke kwashiwe inkosi yasekuphakameni kodwa ibingazange izikusho kuthiwa kwenziwa sisesimene sinjalo ke yiyo inanda 88.4 FM lesikuyo sisekhona la eNgqwaqube eNanda phezulu igama leNgqwaqube abaningi abalazi ingakho ngihlale ngilisho sisekunyaka ka100 years wesabatsha 1922 2022 sithi 100 years wesabatsha sesiyangasemaphetheleni ka2022 uma sibala ke lapha ngokwekhalenda lamaloma ikhalenda lokusebenza yebo siyangasekugcineni kwalo siyazo sithi 20 sibheke lapha ku Facebook sibheke ko WhatsApp page ukuthi kuthiwani kungaze kuhamba isikhathi sibone sekushaya isikhathi umuntu sekufanele aphume singabange sacheck ukuthi abalaleli bathini la nangu lapha ya ku Facebook ubabuhlongwane eNewland East uthi ameni bantwana benkosi nakusengithinta izinto la bantwana benkosi nithinta indaba enkulu yemimoya eseyingene nakuwo amaNazaretha ngake ngathuka kakhulu ngibona omunye wabagxotshwa owumvangeli engingeke ngimgagule efika ekhaya elandwe intombi engizalayo ethi uzolungisa imsamo angazi ukuthi umama wayexhumane naye kanjani lo mgxotshwa wakhipha ngisho idosha lesinemfu abuye abheme ngazifihla kuye ukuthi ngiyinhlansuthi ngavele ngangazihlanganisa nabo baxoxa nomama waze waqeda yonke imikhuba wayenza ekhaya awu kwanzima baba umvangeli wonke ephethe nedosha lesinemfu ikhona ke lokho esikusho ukuthi hey
sekunjalo esikhathini samanje kwangcono nangibabuhlongwane eNewland East eshethi hayi yena useka wayibona lento esikhuluma ngayo yake yabehlela ekhaya siphinde lapha ya sidlule othi ngibone la nango maching ake ngifunde futhi uthini umaching kwasekuthula la ngeke kuthule kungathula kanjani sikhona umsebenzi kuyoba siwenze ngendlela nakho-ke washoka umjinto waqhubeka nazo maching uthi mini namhlanje impela hayi nansi sikhumbule ekuphakameni imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele sisonke emsakazweni 426 Menier Sambothi wodumo nangithi wodumo maching ngiyabingelela ethimbeni lakho estudio nakuma Nazaretha onke ngiyibekile indlebe ngiyazi ngizozuza lukhulu nasosukwini lwa namhlanje amen from maching sibiye Durban North otabuka kwanongoma Dabhasi area kwashumayela emtholweni isigodi king of the radio the original siyabonga maching esiphinde sibheke futhi la sizoya lapha ya ku Facebook page wethu nango Alex Mamel ukhona uthi inkosi mayibusise ufiki vila uthi nyazilwezulu nangu masethi uthi mina esabatha kwabangcwele amen masethi emza mosikwacapuleni uthi mina esabatha kwabangcwele sithi amen umzamo asithi sinawe ebusuku nemini manqoba silence panza uthi naye present hayi sikhona siphinde sibheke lapha kusikhumbule ekuphakameni ke manje Facebook page ukuthi uthini usikhumbule ekuphakameni sikhumbule ekuphakameni Facebook page ngathi baningi ke ngala ngiyabona nampa no siyabonga sangweni bakhona oGugumdunge sinabo ake ngiqale phezulu maningana la ama comments mangwayeka kuzokonakala kuba abalaleli bese bethu zange sisho sinaye uMahamutsa lapha eMasgrave uziyande ibusiso Shando nanginayo khona bese sike sasho ukuthi ukhona Gugumdunge Gugumdunge uthi umfundisi usibuyisela kubu Nazaretha basezulwini siyabonga imfundiso esibuyisela kuJehova amen Gugu ziyande sibusise hayi ngiyifundile le ubesho ukuthi khona la ngazokalanga khona kade kuhixeza kodwa ke umfundisi wabuye walungisa lapho masikhuluma nangu futhi uziyanda zibusiso nangu uziyanda zibusiso Shando uthe noma umoya wokuthandaze uthi masikhuluma ngokudla amakhola ayazi ukuthi yini uswidi uba negelatin ivamise enye umsuka wayo kuba ingulube yes kuba njalo kunoswidi nje abanegelatin khona nalokho kuthiwa ama-jelly tots or ama-jelly babies kuyaziwa kunegelatin leyo igelatin ke kuyaziwa ukuthi isikhathi impela umsuka wayo kusuke uthathwe lapha engulubeni uyabonga futhi uzibusiso Shando ukuthi uphendulekile khona la ebethe bekulahleke khona mfundisi uthi cha uphendulekile uzwile Mondli Banele Nzama cela nisichazela nathi esingasonti kanti ungubani uShembe yes uhambile kumfundisi sizoyibeka leyo Gugumdunge uyaphendula lapho Gugumdunge uthi isikhonze senhlupheko esathunywa umdali ukuzobuyisela abantu ebungcweleni nasemthethweni kaJehova
uthumekile noma nje singathi isithunywa sikaMdali sebongilungisa abangcwele lapho engiphambuka khona. Cha, ushaye khona impela Gugumdunga. Ngisho uthatha isihlabelelo sibhaliwe ukuthi Prophet Isaiah Shembe, okuchaza ukuthini isithunywa sikaMdali leso. Uma kuthiwa umprofeti uchaza ukuthi uthunywa umdali. Sebebaningi ke abaprofeti ke manje baningi kakhulu nabantu abahlolayo bathi baba profeti nani kodwa ke baningi, kodwa nje uyibeke kahle nje wayithi gaga Gugumdunga. Kodwa mhlambe ngelinye ilanga ngoba njoba ngithi umfundisi akasekho la ukuba ukhona e-studio, hayi mhlambe bezizothi ukunaba siyilande la isuka khona indaba. Nangushanda futhi uthi umqondisi kushuthi ingilosi. Umqondisi is like a personification but in the spiritual realm. Yebo Shandu, umqondisi ingilosi ethunywayo ukuhlangabeza abantu abelungu lapha abake bathi angel of death. Kukhona nabo bayazi le nto ukuthi khona i-angel of death esukuthi sengifikile ngikulandile bese ihamba nawe ke ikukhombisa indlela. Wandile Siphephelo, sengize ngavuka Sambuthi ngililalela uhlelo. Awu siyabonga Siphephelo. Nangu futhi uShanda, amaNazaretha mele abe namakhaza awo within 3 days ngokwami mara. Awu yebo kunjalo ukube nje sinezinto zethu ngabe asinayo inkinga kakhulu. Siyabonga Sangweni. Siyabonga kakhulu ngohlelo kanye nokucaciselwa. Kunabantu abamuka nezikhukhula ngo-April, abanye kuthiwa abakatholakali namanje kwenzakalani ngemphefumulo yalabo bantu. Cha, ngeke ngazi ke emfoka Sangweni ukuthi iphi imphefumulo yabantu. Kade ngisho kona lokhu ukuthi umuntu othulanda imphefumulo yabantu usuke eyibona ngani, eyazi ngani ukuthi ikephi. Patience Sithole, uyikhipha kanjani uShembe ngaphandle kokuthi ikubulale wena nomndeni wakho? Ngiyacabanga ukuthi ukhuluma ngemoya mayethi uyikhipha kanjani uShembe ngaphandle kokuthi kubulale. Angazi ke ukuthi ke njoba imoya ihlala ikhishwa nje isuke isibulala abantu abangakhi, ngoba imoya ikubulala uphila nje uhamba. Angazi noma usho ukuthi usuyisidumbu yini. Phela umoya Patience Sithole uma ukhipha noma ulwa nawo ulanda omunye umoya. Sesake sayikhuluma lento. Uma ufuna ukukhipha umoya omubi ulanda umoya kaShembe. Umoya kaShembe uzokhipha umoya omubi. Ayihlalelani le moya. So ukhathi imoya la ulanda omunye umoya ukuze ulwe nomunye umoya, ususe omunye umoya. Now kunabantu ke abathanda ukwenza uShembe inyanga or ngathi bamenze isangoma sabo abangafuni ukulandela njengoba kade sifunda la ukuthi uShembe wathi asenze kanje asidle kanje. Kukhona abantu ke abangafuni ukwenza okushiwo uShembe, kodwa at the same time futhi bafuna ukusinda ezinkingeni zabo. Kodwa mayithi uShembe ke lalela ke mntanami, ukuze ke usinde la ekhaya khipha izinja, khipha ingulube. Mangawufuya ingulube ungayidli inyama yengulube, ungakwenzi ukuthi ngoba le moya le ithanda lezinto lezi oyidlayo, isondela kakhulu ekhaya. Uma kunemfuyo ethile ikhiphe le mfuyo le ngoba iyona le donsa le moya. Hayi, umuntu akakufuni lokho. Ufuna ukuhlala nemfuyo yakhe, izinja zakhe, ingulube zakhe, afune ukudla ingulube, aphuze utshwala, enze konke. Namhlanje siyawabona abantu abanjalo ukuze kuthiwa uyiNazaretha kodwa yambona nangu uphaqhuza ugwayi, uyiNazaretha nangu uphuza utshwala, uyiNazaretha nakhe kwakhe kugcwele izinja, kunani. So izinto ezinjalo siyayibona namhlanje. Bese kuthi mase kunenkinga bese lo muntu futhi athi hayi uShembe akasebenzi, bese yagijima futhi ezinyangeni. Uyabona futhi lona leNazaretha nakhe emzini walo sekugidiza ngoma. Awu sekwenze njani futhi manje la? Iyona ke lento esikhuluma ngayo ke sithi iziningi izinto ezenzekalayo namhlanje
othola ukuthi abantu abayibiza ngamaNazaretha bayazenza ngento eyodwa abafunanga ukuhlukanisa bafuna ukwenza konke bahlanganise but ke enye into ebuyidale lokho ithina esithanda ukwandisa ibandla ethi umuntu sithi masuka kumuntu bese kuthiwa nje hayi mhlambe bekuyothandazwa kugula kulowo muntu abawona amaNazaretha bese kuthiwa hayi khethani inkosi awu abantu besithi abantu bazosithandazisa nje la ekhaya sinenkinga kwaze kuthiwa manje hayi ithini siyayikhetha inkosi yasekuphakameni hawu abantu sebeyafakwa ke nje abachazelwe lutho ngobuNazaretha bathi abantu sayikhetha inkosi yasekuphakameni hawu kuzoba ilezo insukwane ngoba kade begulelwa phela sebefaka nezitika la eminyango sebalandelandele sabatheni nalo begula useyavuka uyalandelandela kodwa kahle hle akachazeliki ukuthi kwenzakalani uthi usuyambona umuntu hawu nakho kwenzeka ukuthi esathina ukuthi amaNazaretha awakwenzi bese simbeka icala umuntu kanti umuntu wenkosi akazange aze achazelwe so into uyenza nje naye ngoba akazi bakhona abantu abanjalo abantu abangazi ngoba bengachazelwanga so ziningi izinto ezenzekalayo kuleli bandla lamaNazaretha ngampela okubukhulu ukuthi ngampela singaze umuntu simhlulele kangako ingakho kunezinhlelo ezifana nalo loluthi sikhumbule kuphakameni esizamayo ukuthi mase sithole inkundla enjengale sichaze singachaza bese nabalaleli bebuya futhi nabo basibuza imibuzo ake ngiqhubeke lapha ku Facebook onanga Patience Sithole futhi imi ngenhle lemoya kimi nendodakazi yami isivale kwamali nemisebenzi ilethe ububha iyaxova kunodungunyane ekhaya manje ngiyasaba nokuyikhipha ngoba iyabulala siza sambothi ungangisiza ngani ushembe ngiyakuzwa kodwa uma uthi kunedlozi ekhaya elalisebenzisa isiyumkhokha lento njengoba nake nachaza nobaba umyeza yebo njoba ngisho ukuthi umoya uqhatha nomunye umoya ukuze ulwe nayo bese ke kuba nemigomo kodwa ke umfundisi njengoba ke washo wathi ngamthinta inamba yakhe lapha ya ngisazoyifaka lapha ikhona kulama post amadala futhi khona la kusikhumbule kuphakameni kodwa ngizophinde ngiyifake la kulo lona leli page kuze abantu bayithole kalula ukuthi umfundisi umhlongo utholakala kanjani uzokwazi ukuthi akusize nokuthi kunikelwa kanjani makunjani nini kwenziwa kanjani uzokutshela umfundisi umfundisi uka amemezele futhi nala ekhaya Patience Sithole asho ukuthi ngolesithathu usuku lweziguli ngolesithathu yabona ukuthi ngiyagula nje ukasho umfundisi athi ngosuku leziguli into enjalo ke leyenzakalayo into engeke siyiqede la ku Facebook into engeke sisho ukuthi cha hayi i-DIY le do it yourself vele nje wena enza u1 no2 no3 nje sisho la ko social media nasemsakazweni ingakho ke kusuke kumenyezela kuthiwa ngosuku oluthile manga ukuthi unenkinga ethile cha akulokhuze usondele ukwazi ukuthi uzothola mhlambe ukuthandazelwa nokuthi ukwazi ukuthi indaba yakho uyibike kushembe isuke zikhona izimbenge ekusukunikelwa makwenzekile waqondana nenkosi futhi uyakwazi ukuthi unikele kuyona kodwa ke kusuke kukhona abanikelisayo ukuze izinto zakho ikwazi ukuthi zenzeke ngendlela sizodlula ke futhi ngoba sengiyabona la sesiuqedile usocial media wona ngisuke ngifuna ngithanda ukuthi usheshise siuqede ngoba manje ukusala kwabalaleli hayi ngiyengibone nalapha ya kwasilungiseni mase bethi abalaleli hawo sayifundanga imessage yami nansi enye ingena manje amen baba Sambothi ngicela ukubuza kuyadliwa yini okumuncu njengovinika
namasource ngomhlangano. Hayi into kade ufundise ikhuluma le last week ethi konje sekuthiwa nama-apula wadliwa. Abanye kuthiwa nanamasa wadliwa ngomhlangano. Ziyabala izinto ey'ngadliwa ngomhlangano. Kuyashiwo into enemvubelo ayidliwa, akuhlatshwa, alichithwa igazi ekhaya ukuthi nihlaba alichithwa igazi. Uma kumhlangano akudliwa into enemvubelo. Lokho okunye sekuthiwa-ke adliwa ama-aphula, akudliwa angazi ini, amasosi anjani, njengoba amasosi esemangaka Nkosi. Ngingawaqala ngaphi ngithi ungayidli chili sauce uma uyithanda ngoba phela kusuke kuhlanganisiwe laphaya opelepele notamatisi namakhemikhali athile afakiwe-ke engeke-ke size siwaqede kodwa cha bengakaze ngizwe ukuthi amasosi awadliwa. Novinika ngikhumbula ikhulunywa indaba yawo kodwa mhlawumbe abakhuluma ngovinika bakhuluma ngokuthi unamagrebhisi. Kungcono kube-ke uke ubabuze ukuthi awadliwa awusetshenziswa ngaliphi mntwana enkosi. Mhlawumbe bangakubeka lokho kodwa nakho cha bengakaze ngizwe ukuthi akusetshenziswe. Sisekuyinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Uthabo kaSamboti lo enhleli naye koze kulamule lona ihora lesithupha kusasa 6 ntambama kuya ku9 ebusuku sizobe sikhona Queen Rejoice Ndlovukazi uMapule ubaba uNdaba Enhlopho kaMyeza sizobe sikhona lapho sithi asilungiseni amanye ama-topic bayowabamba khona siyoqhubeka khona nakhona kusuke kuna nawa khona kodwa athe ukuhluka kulawo esinawo manje. Kukhona oke wabuza kade buzana konje ngomNazaretha kodwa ke angisale sengichaza ukuthi ubuNazaretha busho ubebuza kakhulu mayelana noShembe kodwa ke ngizongena ebuNazaretheni kakhulukazi ngoba ubuNazaretha busho ubungcwele. UbuNazaretha busho umuntu othathe isifungo sokuthi uyakuphila ngaphansi kwemithetho yomdali wezulu nomhlaba, ngaphansi kwemithetho kaJehova. Usho njalo umfundisi wathi cha thina sisebenzisa lamagama abhalwe eBhayibhelini enjengoba enjalo ngoba naleli gama elithi Jehova uShembe wayengalazi. uShembe wayekhulumela nenkosi wathi mayifika umdali kuyena athi uShembe Nkosi ngoba uthi wakufika nje ukuthi akathi kuleli izwe likhuluma kuyena Nkosi. Wase yayichaza-ke kodwa ukuhamba kwesikhathi ukuthi umveli nqangi wakhuluma nalo mveli nqangi sithi isikhathi ekhuluma nalo mveli nqangi kodwa athi mayethi uyamthuma umveli nqangi kube nezinto uShembe ayingabazayo mayimtshela zona. Wayesethi cha enza kanje, hambe emzini thizeni wamyalela lo muzi wathi izolo lo muzi lo esontweni umfundisi khona ubanike iBhayibheli. Uzothi mawufika khona kulomuzi ufike usho ukuthi uthunywe yimina ngicela bakunikeze lelo Bhayibheli lelo. Uyothi ke uma usutholile iBhayibheli kulona mina ngibizwa ngoJehova kuyobe kuseyimina loyo lapha eBhayibhelini. Nangempela uShembe wathatha ihashi lakhe esele eFree State Intabazo wahamba wakulomuzi la ayalelwe wona waze wafika wathi mayifika wasefika ixoxa indaba. Hayi babona labantu uthi cha uthunywa uNkulunkulu ngempela lo muntu. Wazi ngani ngoba ubengekho lapha esontweni, wazi ngani ukuthi kuneBhayibheli, wazi wachaza ukuthi umfundisi omlungu unikeza iBhayibheli kanje uthi uNkulunkulu nginikeni. Base bayamnika ke leli Bhayibheli. uNkulunkulu futhi wamfundisa uShembe ukulifunda iBhayibheli ngoba uShembe wayengayanga esikoleni, wayengakwazi ukufunda, engakwazi ukubhala, engazi lutho, kodwa uNkulunkulu wamfundisa. Wakwazi uShembe ukuthi afunde iBhayibheli. Akuyena ke yedwa amaNazaretha abantu azokhumbula abantu abaningi ukuthi besinabantu abadala kuleli bandla ababengakaze balibhade esikoleni, abangakwazi ukufunda. Mawubanikeza incwadi abakwazi ukuyifunda kodwa mawubanika iBhayibheli bayakwazi ukulifunda. Angazi ke lento yayenzeka kanjani, abanye babelazi nje ngekhanda. So noShembe kwaba isimo esinjalo
wayithola ke esekwazi ukufunda iBhayibheli, wayithola ke esethi uNkulunkulu mayethi umthuma into athi mayethi uyayingabazi uShembe, bese ethi uNkulunkulu bheka lapha ya kuverse bani, bese yahamba uShembe eBhayibhelini athi mayethi uyayivula bese ayithola lento, bese yamtshela uJehova athi cha, ngenzela ukuthi wazi ukuthi lento engikuthuma yona angiqali ukuyenza emhlabeni, sengake ngayenza naphambilini. Bese uShembe athi ukuthola isibindi ke bese yayenza le nto, oh kanti ayiqali lento. So uNazaretha ke njengoba ngichaza nje ngichazela nabathi bahlushwa imoya nani, kunezinto okuShembe ayitshela uNkulunkulu ukuthi no, uzothi mawufika ke phakathi kwalabantu engikuthuma kubo, uma benalenkinga uyokwenza kanje, uma kunalenkinga uyokwenza kanje, uyobafundisa ukuthi bangikhonze kanje. Now awukwazi ukuthi ufike ungamfuni uNkulunkulu uthi wena awufuni ukumkhonza uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uyafuna kusiza. Ngamanye amazwi uNkulunkulu menza inyanga yakho. Kungcono vele uyakhona kulabantu ekuthiwa inyanga noma abathandazi noma izangoma noma ubani, ngoba bona ufika ubakhokhele bese bekwenzela leyo nto. Kodwa la kuNkulunkulu uNkulunkulu nje uthi ngikhonze kanje ukuze ikwazi ukuthi nemoya ethile ingakwazi ukuthi isondele kuwena. Yebo, imoya iyaqhela uma ugcina imithetho kaNkulunkulu, imoya ngoba isuke ingazwani nayo. Sizokhumbula ukuthi iminyanga yamaNazaretha asike sibone ibhaliwe ukuthi dumisani uJehova la eminyango, kube ne-sticker lesi sibhala ukuthi dumisani uJehova. Seziningi ke zibhalwa noma yini ngoba phela khona abantu ababhizinisisayo abangazi ukuthi uShembe wayisholani ukuthi akubhala eminyango ukuthi dumisani uJehova. Before kube khona lezi itika kuqala kwakubhalwa nje ngopende iminyango, umuntu athi uShembe ubothi athi upende ngoba zazingekho itika. Kwakubhalwa ke kwamagama amade kuthiwa kuleli khaya kudunyiswa uJehova, kubhalwe esicabheni. Kwathi mase kufika inkosi ilanga laseyinqamula le indaba leyo ukuthi kuleli khaya kudunyiswa uJehova, yasibhala ukuthi dumisani uJehova, amen. Uthi uShembe umprofeti kunemoya la ekhona ehambayo ihambela imizi yabantu, ihamba ingena emizini yabantu. Kunemoya efikayo ifika ingqongqoze emakhaya. Uma uke wathi ngena kuba usungenile lowo moya ngeke usaphuma. Sekuyogula abantu, kuyokwenzakalani, bayazi ke abantu leyo nto, bayazi abantu nokuthi khona umuntu athi mina nginomuntu othi thi umuntu engiwuthuma ungqongqoze. Leyo moya leyo uma wathi ngena uthi yobheka eminyango umbona umuntu kodwa uthe ngena, kodwa mawufika eminyango ngene kanti bekuumoya. Lo moya uzogoloza ngento eyodwa uthi mina ngangeniswa la ekhaya. Namhlanje ke sekukhona abantu abahambayo boyilanda lemithi bayibiza ngabadala le moya, bese bethi bakungenisela abadala, ukhiphe emkhulu imali le ungenisa imoya ongayazi. Mase ingenile ngaphakathi la ekhaya, hey isiyinkinga kuwena, iyinkinga einganeni, iyinkinga nje la ekhaya. Uthi kuShembe ke ukuze le moya ingangeni la emzini yenu nina amaNazaretha, anobhala lo dumisani uJehova, ithi mayifika bese iyabona ukuthi hayi kulo moya kunomoya kaNkulunkulu ngeke ngilunga. Uthi ayibisayihlupha ke ngongqongqoze iyadlula bese iya kweminye imizi. Angazi ke njoba itika seyibhalwe konke ke lokho kangishayisa original nje dumisani uJehova, amen. Waseyachaza uShembe lokho. Laba dayisi ke manje sebebhala noma yini, mhlawumbe ungababuza ngaphambi kokuthi usithenge le stick ukuthi sichaza simeleni, sichaza ukuthini kwanje kanjani. Kodwa abadayisi ekubuye kube ingozi nami nje sengayishona. Umdayisi ngaso sonke isikhathi uhlale ne-marketing strategy, uyokutshela yonke into le ukuthi hayi le sticker senza ukuthi nokuthi kwakuthi kwakhele nezitori. Kodwa ke mina bengichaza umlando nje ukuthi udumisani uJehova lo obhalwa eminyango yamaNazaretha wavela kanjani futhi uchaza ukuthini. Ngiyacabanga nalokho futhi sekukliye kubantu abebengazi. Sisazodlula futhi siphinde sithi ukubheka amanye ama messages la, ake sibone.
imzuzu seyishumi sekusele imzuzu eyishumi siphume imzuzu seyishumi nje ngaphambi kokuthi siphume sesiyasonga ohlelweni ngizothi ukuphinde futhi ngifunde incwadi ezimbalwa lapha eBhayibhelini sicaphuna eBhayibhelini bakhona abathi hayi bona basaphili ngaphansi komthetho bathi bayasindiswa ngisho ngithi cha ungathi awusaphili ngaphansi komthetho uphila phansi komusa uboshwa okugcwale uthi awusaphili ngaphansi komthetho kaNkuluNkulu ngoba phela umthetho mawuvela awusaphili ngaphansi komthetho kodwa manje ebandleni okulona kunomthetho okungena ukuthi ngena ngasikhatsini kunomthetho okunikela ukuthi kuyanikelwa la ekhaya kunomthetho ukuthi kugqokwa kanje la ekhaya kuhlalwa kanje la ekhaya ibandla lingena ngesikhathi esithile so awukwazi ukuthi uthi wena hayi mina ngiphili ngaphansi komthetho isho uthi angisaphili ngaphansi komthetho kaNkuluNkulu ngiphila ngaphansi komusa yes sizozwa kahle ke lapha ake ngifunde incwadi kaLevi 19 verse 31 efakazela ke lokho esikhulumayo ke thina ke siphila ngaphansi komthetho ithi ke lencwadi ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo nginguJehova uNkulunkulu wenu lo uNkulunkulu ke wathi uMushembe naye washo nje wathi amaNazaretha angaphendukeli kwabanamadlozi angahamba ekubantu abahlolayo nababhulayo nabahlola imihlolo wathi cha nina amaNazaretha ngayi lapho naye nencwadi kaLevi Levi 1931 nayo isho njalo ithi ke abantu abangayi kulabantu abahlulayo nababhulayo iphinde futhi sike sakhuluma phambilini sakhuluma ngenkosi uSolomon eyaganwa amakhosikazi amaningi yaze yawenzela ama-altare ukuthi lamakhosikazi la esizweni sikaNkuluNkulu embusweni uSolomon ayewugadele uNkulunkulu umbuso wabantwana baka-Israyeli wathi lezi zinto ayingenziwa kodwa ngokuganwa kaSolomon waseyayifaka yena lezi zinto wathi cha kulungile amakhosikazi akhe ngoba phela amasiko asemakubo lawa akwazi ukuthi enze imkhosi yonkulunkulu babo wathi ngeke awaphoqe namakhosikazi wakhe ukuthi azokhonza uNkulunkulu kaIsrayeli leso senzo sakhe ngisona samqasha noNkulunkulu sizofunda lapha ya amakhosi okuqala 11 siqale futhi ku verse 11 11 yes sizothi 11 12 bese sithi 34 yes bese sivala ngo34 sizojomba ngoba yinde lencwadi ngalokho uJehova wathi kuSolomoni njengokuba wenzile lokho wena ungagcinanga isivumelwano sami nezimiso zami engikuyale ngakho ngiyakuhlwitha nokuhlwitha umbuso kuwe ngiwunike inceku yakho kepha angiyukwenza emihleni yakho ngenxa kaDavide uyihlo kodwa ngiyakuhlwitha esandleni sendodana yakho uverse 12 loyo sizokweqa 34 nokho angiyikususa wonke umbuso esandleni sakhe kepha ngiyakumenza abe yisikhulu zonke izinsuku zokuhamba kwakhe ngenxa kaDavide inceku yami engamkhethayo owagcina iminyalo yami nezimiso zami yebo inkosi uSolomoni iyenza izinto eziningi uNkulunkulu angazange aze ayithande ngokwenza kwayo kanjalo ke wagcina ethi uNkulunkulu uzoyiphuca umbuso kuba njalo ke nakuthina ke kukhona izinto nje mhlambe nakosinye isikhathi ezike zisinyakazise bese sigcina siya kulabantu ababonayo uthi uyafika kubona kuvele kubhede kakhulu kunakuqala kusuke sekungcono ke lapho uzehlise njengoDavide njengoba ethi uNkulunkulu ngizokuphuca umbuso wena Solomon kodwa ngenxa kayihlo uDavide ngoba uDavide wathi noma onile kodwa bese yakwazi ukuthi ahambe ayoyisola uNkulunkulu ayibuyisele kuye uNkulunkulu bese yamthethelela nathi
kuningi kona esikwenzayo okunye suke sixakwe ikona njalo ukuhlupheka kodwa uma sesithola ukuthi cha uNkulunkulu wathi kuhle ukuyisole sithi hlabelelo uyathanda abantwana abayisolayo kuhle ukuyisola siyisole sibuyele kuyena uNkulunkulu wasekuphakameni bese sifike siyahlambuluka siyavuma phambi kwakhe bese siqala futhi ke sibuyele endleleni yakhe njoba sisho ukuthi cha siyanikela siyathandaza siyalinda ziningi izikhali uShembe ayishiya ukuthi amaNazaretha kufanele enze njani uma esenenkinga emakhaya kukhona ke abantu ke esithi masikhuluma nje uke wakhuluma nomfundisi wathi asisho ukuthi idlozi alikho cha noShembe washo ukuthi idlozi likhona njengoba sesophuma nje ngizoke ngidlule lapha ya encwadini ekuthiwa iCatechism enamazwi kaShembe ngizosecaphuna lesihloko lapha ya kumbuzo 8 esikhuluma ngedlozi umbuzo imfundiso yini eyafika noShembe kulesizwe sakwaZulu athunyelwe kusona ngoNkulunkulu impendulo imfundiso enkulu uShembe efike noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi bangamadimoni masibakhulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule ithi lencwadi asibakhulekele abantu abangasekho uNkulunkulu aze abakhumbule sibakhulekele kuNkulunkulu ngeke ngidlule kancane nje noma sesiphuma isizosho imbongi khona manje isizosho imbongi khona manje isho ukuthi sesiyaphuma nanso ke isizosho khona manje imbongi isho ukuthi hayi sesihamba ngizodlula nje kodwa sisekhona la ku81 ku81 uthi uNkulunkulu abakhumbule enzeni ngabo impendulo abathethelele ezonweni zabo abazenzayo bese semhlabeni bese siyajoma futhi lapha kumbuzo 85 sifanele sikhonze bani phakathi kobaba noNkulunkulu uma sithandaza impendulo uNkulunkulu kufanele simkhonze ngokumdumisa nangokumthanda obaba abanamandla okuba basibheke uma bengathunyiwe nguye umvelinqangi lokhu kungukuthi umvelinqangi igama ababembiza ngalo uNkulunkulu okhokho bethu sibonga kakhulu kwabasilalele sesiyaphuma manje igama uThabo Sambothi inamba 076 054 3833 076 0543833 Nkosi yomusa mayisigcine Nkosi yomusa ihambe nabo bonke abaya emathempelini abagulayo bakhumbule babophe ngekubhande lomusa baphile nabasemsebenzini kade besilalela Inkosi babusise ekamfundisi Mhlongo inamba ithi 060 613 1515 060 613 1515 uNkulunkulu wasekuphakameni Inkosi yomusa mayivumile nangesabathe ezayo sophinde sibe ndawonye Nkosi nibusise wena uNkulunkulu unobathafa